So hello everybody, welcome back to another video. Dia mentang sini ngan hani hapok ka. Kan karteng? Kadan ha downgrade mo kan ya jaka kadan hapok colonie. Te pila bani ke spot kan ngum ne. Thai man swang shot wan kai ne. Te hang ne ting mut banya ring video, mut banya sender mo dak DSLR. Yang lara DSLR ru. Te nong shoot mo photographer deung ne. Nampak shoot ini am tak sini. So hai. Hi guys. So let's see guys kalau kumno kan ka video and kan ka bike junga piki junga. Kalau ready kan ru ban. So let's go guys. Kini impun berketian shot. Let's go. Tu sender na ina na tai. Na tu sender sen ya. Cari ni pet mah. Calo. Ayo tu shot way. Dari sok ni capture sok kemat mah. And let's go with this one. Let's go. Loud bait guys. Take a bite. Tu. Kalau kum dah. Let's go guys. Tengnya pitch shot ke video kalau kum dah. Te kat ni lah yuk te kai try lah ibang ni try kena. Ini pitch shot kalau kum dah ke video. Let's go guys. Pitch kan ka jagar beriban ni sender dah. Tak ibang. Let's go. Tapan ai nak ini bro, sender. Buat ni. Seperti nak pi ngam ah. Pitch shot tangki picture ai mah. Jangan seperti pi. So let's go guys. Pering sa itay mah. Ka video te ka jinjari bendring. Still try. Abit. Ini ka jinjara te balai dai kalong. Ring video artanam. Oh ibang tu atata. Te hiladap shoot ki video try kalau best si try Instagram dulu ngadan dah pikwa ban tiap ke Instagram junga page ngah bu hang ni page ni ke Instagram junga bila ban check ang tu te search page permission lah ayo ta este ka video kan end nak tang hang ni mah te publish bun kita tiba page ke video junga adu besdah adu kun and love you all guys, bye bye.